ቫንኮቨር ካናዳ ኢን ደ ኢቭኒንግ ማታ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ከአሁን መሽቷል፣ እየመሸ ነው። ኦልሞስት ወደ 2 ሰዓት ሆኗል። ግን ያምራል። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ሃይ ኤቭሪዋን ዚስ ኢዝ ቫንኮቨር ካናዳ። ይሄ ቫንኮቨር ካናዳ ነው። ዶንት ፎርጌት to watch my movie and my channel, and thank you for everyone visiting the city now. It is Vancouver, Canada. Thank you, አመሰግናለሁ። Thank you everyone. Don't forget to share and subscribe. Thank you, አመሰግናለሁ። Thank you everyone. Vancouver, Canada in the evening. Please everyone. Don't forget my video, just maybe 10 minutes, 15 minutes. You can watch 10-15 ደቂቃ ላይ ይሆናል የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ይዩልኝ። ክንዴ እንዴት ነህ? ደህና ነው ወይ ወንድም አለም? ህይወትዬ እንዴት ነሽ? አመሰግናለሁ። ሰማይ ታፕ ታንክ ዩ ሶ ማች ማይ ብራዘር። ቪዲዮ እየቀረጽኩ ስለሆነ አላየሁትም መምጣትን አሁን ነው ያየሁት። ታንክ ዩ አመሰግናለሁ። ታየዋለህ፣ ቪዲዮ ላይ ነኝ። እና እንኳን ደህና መጣህ እንዴ? ደህና ነው ወይ? እንዴት ነህ? ጉድ ኢቪኒንግ ጎ ነው። ጉድ ኢቪኒንግ ሰር። ታንክ ፎር ካሚንግ ማይ ቻናል። አይ ሲ ታንክ ዩ ሶ ማች አፕሪሺየት ኢት። ህይወትዬ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? እንኳን ደህና መጣሽ። ታንክ ዩ ሶ ማች አመሰግናለሁ። Thank you everyone. አመሰግናለሁ። Ashu to you. Where is this place? In Canada, Vancouver. This is Canada. This is Canada, man. አለሁልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ወንድሜ ያለሁልህ። አንተ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ህይወትዬ እንዴት ነሽ? አንቺ ደህና ነኝ? I have seen your video of yeah, thank you so much. Yeah, thank you so much. Yeah. I like so much. I like very well. Milk is my favorite drink. Thank you. It's very beautiful. Yeah, exactly, very beautiful. Many tourists. You know, Ashu, 2026 World Football is in Vancouver. Almost many the people is coming to Vancouver now. The hotel is busy. So everywhere is busy now. This is beautiful city. You can check Vancouver, Canada. It's more the most beautiful city in the world. Many tourists, and even football is here next June. Yeah, thank you.
መርከቦቹ ያቸው አሁን it was is very good. Yeah, I was this very good explorer for man of Ethiopia. Okay. Yeah, አሁን እዚያ እንትኖች አሉ የእቃ መጫኛ መርከቦች አሉ። እዚያ ላይ ቆመዋል እንደምታያቸው። ከተማ መስሏል ሁሉም ያው እንትን እያለ ነው። ይሄ አሸዋ ነው። ይሄ እንደምታዩት አሸዋ ነው። ይሄ አሁን እዚህ የሚያድር አለ። እዚህ ይበላል ይጠጣል። እዚሁ ፍራሽ ጥሎ ምናምን የሚያድር ሁሉ አሉ። አሁን it is evening now. Let me tell you time. It is 9. It's 9 p.m. in the evening now. Right now it's 9:14 in the evening. But still it's bright. It's not dark. I love enjoy at the beach. Yeah, summer exactly. Yeah, it is my I don't know. It is I don't know. I'm so lucky. Many people is sitting on the street, the beach. I've seen many people here sitting and enjoy and. አሁን ምሽቱ 9 ሰዓት 3 ሰዓት ሆኗል። ምሽት ግን ታየዋለህ ሰማይ ይኸው wow is yeah actually exactly in the whole Vancouver Canada you can check Vancouver Canada is beautiful city in the world. Tourists, many tourists. They come there everywhere. Asia, China, Europe, USA, everywhere. It's busy. Now the hotel is full now. Please everyone share and subscribe my channel. Thank you so much. Some are born in front of you, like you. Yeah, I have a dream one day. I have a dream one day to come to here. Samai, I have a dream one day to come to here. That is my dreams. That's my dreams. I will see you one Monday in Canada, Vancouver. Because you're a bright man, you're a famous man, you're a very active man. Hopefully I have a dreams one day to come to here in Canada. ደህና ዶሮ እንዲሁ በጣም ያምራል። አመሰግናለሁኝ። ታንኪዩ አዚዛ ታንኪዩ። መሬትዬ እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። ክበሪልኝ። አሁን ከመሸ ወጥቻለሁ። አሁን ከምሽቱ 3 ሰዓት ሆኗል። እና ግን ውሃው ዳር መጥቻለሁ። እንደምታዩት ቪዲዮም እየቀረጽኩ ነው አሁን በኃይለኛው። ይሄ ቪዲዮ ይታያችኋል። በሁለቱም ጠምጃለሁ። ይችን ደግሞ የዋስራት ያቲች
ይዋት መሬት እየተንቹ አመሰግናለሁ። ሰሞኑን አላየሁሽም። እስኪ ዛሬ እመጣለሁ። ሰላም አደር ሰማይ ሰማ ሰላም አደርክ ሰማይ ሰላም አደርክ እያለች ነው። ውሃ እየጠጣች ነው። ዋው ሀሪስ ኢን ዘ ሲቲ መብራት በርቷል። አሁን ኦልሞስት ከተማው in the evening, almost is 9 p.m. in the evening, Vancouver, Canada. ሰማይ እያያቸው ነው። መጥቶ ጫማዬ እያያቸው ሰማይ እያያቸው ነው።